Gaza le Israel rama thi na in thla azar mek injin ni sari thla somsang ni somni pathuma Islamist group Hamas havin Israel ram anlu chwa thuta mi za sari lai antiluma mi za lai an mana an sheng boka Yom Kippur in dawn nulama Israel che chiat ber trumani Israel PM Benjamin Netanyahu chu a in rosa a Israel chuan Hamas ho thil ti hi athung rul dona Phuba lakna rap thlak athleng don ani ati Defense Minister Yoav Gallant chuan Hamas havin mi anti hlum tamna le mi an man tamna khwa ofakin khwa atloa Gaza Strip hian an thil ti rap thlak taka wangin chuan engemozat shia jengtla ka aman an pe ka tul don ta ani ati Israel in daw thlona te an chi ngala Gaza rama Hamas thunei tu te in le pisa te aphin dar na sa a The Palestinian Health Ministry chuan Palestinian mi zali som pathum an thi a mi sang ni zathum chuangin hliam an twar ni in atarlang Israel in daw thlona te missile ka awang hian Palestinian mi nuai khat sing ni sang thum lai ma ni in le lawa omna tur nei lavin mi sing sari vel chu school vela himna zongin anom khom mek ni in UN chuan atarlang US President Joe Biden chuan Israel an thlop tlat thule Israel tan lungpui nget an ni thu apuanga Israel hian aram le akhwa le tuite ven himnan digna chanvo anayani atia US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israel ram thawang ho tur le humhim turin indo longlian indo thlona phur USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group chu Mediterranean tuipuya atir luta Israel mamu ang ral thuam le silai mu engkim an ngei to sakngal tur thu asoi heti lai hian Iranian President Ibrahim Raisi chuan telephone in Hamas ho tu abia a an hne na chu alompuin a chuang tak zetti ashila Hezbollah le Middle East sa Arab ram tam tak chuan Hamas thilti chuan fakle thong Hezbollah chuan Golan Heights che vela Israel hi laipuin aron sai boka anin kap tonani Iran hian Lebanon lama Hezbollah le Gaza Strip a Hamas te achan pui renga kumsang ni paruka tangkhan Israel hi andau chan toni Hamas leader Ismail Haniyeh chuan Hamas hian West Bank le Jerusalem po alabai zel dona Gaza rama Palestinian ho hi kumsum sari panga te meu refugee in anom to a Palestinian te dikna chanvo hi Israel hian engchil nge min haider lui sakzel don ati ani heti lai hian Israel ram run tu Hamas lam chuan Palestinian lam mi zali somkwa panhi chu an tha an ni thule mi sang ni zathum hliam tuar anom thu an puang ve mek bok Israel Defense Force te po in anram chunga lo lut Palestinian mi za an tha bel ni in an soi UN soidanin Israel Phuba lakna kalzela Gaza lama Israel hian in za somnga pakwa anti chetoa lu atlak lovin in sang khadzan hi som an siam to bok ni in an reporta vu in Israel airstrike an neya Myanmar mi som pakwa an thibok Hamas lam hian school munte an bom ani anti layen IDF Israel Defense Force te chuan Hamas terrorist te tomna kan target dik tak kan chuchia ani anti Israel Defense Force thupuang tu Daniel Hagari chuan Gaza nen anram ri te chu an thunun le tani in asoya amai ro chu Hamas helte hi khoi emo chuan an le tom mai thei thu asoi bok Israel hian anin rin lo lai bai tu Hamas te laka Phuba an lamol mola athung rul na hi le lin sen po ani meu lawani engtiang takin ngi he boy ne hi akal zel don ti po ngai to atham takani Israel lam media pakhat chuan he indaw na hi swal le tha indaw na ani a achan chu Hamas ho hian civilian an targeta nula te po an kidnap du'a nunaw te po an khoya keini chuan Hamas fir fiak te chawani kan target ni ti in asoi vu in khan Hamas ho chuan Israel hi Palestinian lung in tang an kolte chwa zalen le Israel Phuba lakna Jerusalema Al-Aqsa Mosque te an chen na chu top san turin an phut thu an soi chwaka Hamas lam hian Israel nen an lein pe reng thu le mi ingemoza an man thu tho tan ni jing kar kian an soi chwak ve bok tin Palestinian meichia mi somthum paruk vel Israel tan in atang mek te chu tang in thleng pui turin ngen na an te chwaka ma se tun thleng hian Israel lam chuan an la chang let lawani Hamas te be na Israel in na takin chang let Gaza Strip aro rail lai Palestinian militant group Hamas ten inrini khan rocket mangin Israel chimlam anbaya he hi Israel chuan na takin achang let ngal Hamas te hian rocket an ka chhuat nuwa Gaza hung na te ti chia in abul nai Israel khwale military post te an beizui bok
Israel ka bai pui an thak na hi Operation Al-Aqsa Flood ti in West Bank le Arab le Islam rammi te chu telve turin asom Hamas hautu Ismail Haniyeh chuan apol te chu hne na anchang ngei don ni in asoi Hamas te bai na wang hian Israel mi zan hi somnga vel an thi ba ka mi engemaw zat an man boka thizing a hian police officer som thum an tel ni asoi ani Israel chuan Hamas ten an kidnap te hi sipai le civil mi za vel an tling ni in asoi Israel chuan inrin ni zan khan Hamas te bai ni hi chang let ve ngalin Israel sipai te chuan Operation Swords of Iron an kalpui ve ngala Gaza Strip Hamas mi le sa te in le Tanel engemaw zat an kap chia a Palestinian mi zathum chuang an thito a hliam tuar mi sang khaza sari vel an ombok nimin pokhan Gaza hi alabai chunzom zelani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas ten an ram an bai na ni chu Israel tan Black Day ni ti in nataka Phuba laglet ani don ti asoi PM chuan Israel sipai te chuan an theina zong in Hamas te ti chevek turin an bai dona Israel le ami te bai tu telaka chuan atop thlengin Phuba an la don ti asoi ani Netanyahu chuan Gaza a Hamas hobul hnaya cheng Palestinian te chu inthiar filim tura shilin Gaza mi puite inthiar filim vat turin ka shil du cheu kan theina zong in kan ron chi chhuak don ani ati Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Hamas chuan poi khoina rap thlak tak an thlena meichia no pangle kum upa te po thliar lovin an che ani ma se an thil ti swazia hi reilo tia an huwat don Gaza Strip din mun hi kan thlak danglam vek don ti in asoibok Gaza Strip ramri hneya cheng Israel mi te chu darkar somni pali chungin throi chwa vek an tum ti nimin khan Israel sipai thupuang tu Daniel Hagari chuan asoi ramshang shang te chuan Hamas ten Israel an bei chu an dem thu soin Israel chu aram veng him tura chi chhuak turin dikna anayani anti Israel ram thian tha US point Israel athlop thu soi chhuakin UN President Joe Biden chuan Israel tan an ding tlat ton ti soin Israel dodal tumte avolok bokani United Nations Security Council UNSC chuan nimin khan Hamas le Israel te in beina thlengmek chungchanga emergency meeting akau bokani US Indolong lian Gerald R. Ford le aveng tu Indolong lian te chuan Israel nei lam tuipui an pan meka hei hi Israel hi ramdang ten an bei thuta lo beilet ve tur le atrul anga Israel te lo pui ve turin US sarkarin atiran ni a Israel Prime Minister po Air Force ho beisa airstrike an nei dan operation avil ran bok Gaza border bula Music for Peace an nei na thi chu mi zani somnga vel an ni to nia shiat ani a Hamas ten he music festival atel te hi an pongka kan ti to kha heng mi thi tamzo khi European le American te nia soyane heti lai hian Hamas hel ho an man te chu Israel mi puiten an chil hlum lo nan sipai le police ten an veng sa hle thin heti lai hian Israel sipai le ral thuam tam zet chuan Northern Israel lam an thleng le taboka hei hi Hezbollah hau an lo lu thut po a an lo in ral rin nan ti ani tunla Israel kan phubalak na anamai don lo Benjamin Netanyahu October tha kan han chuang kai dek deka Russia Ukraine war Burma civil war Syria civil war baka China le Taiwan in ngurmek te khove sarkar lian ten an thlir thup lain Hamas a sipai rual ten Israel sarkar muang leya ommek te chu thok le khata an bei thut maya heng kan soi ma hian Yom Kippur in do masa chan chin kha han tui ni le thwak thwakila Yom Kippur war 1973 October tha ni rok sangkha chakwa somsari pathum kum ani a Harmon tlang le Lebanon tlang tu chu fawang ni chhuak eng no rui mai chuan aron en sen rui maya heni hi soitak angin juda ten an ser em swal thu pha choina ni anti ani a heni hian juda nam reng chuan na an thok ngai lawa chu mai ani lo akul muk zal te phei chuan lekha thon chiar tak ngial po an du lo renga cho an ngei mi a tuisik tak ngial po an indu lo Israel ram mimal dor le sarkar office reng po an chol thup maya radio le TV station zong po an chol thup mai ani diktak chuan hemini hi chuan Israel ram khu athi ani bermai athi ani lo vek po in mithi tur mar phu po mu zo to lo tluk vel hi ani a
nulat langwal te po hlim hlop bol na lam reng reng nu chonin synagogue lama tong trai turin ankal sungsunga chutia ankal po chu ngui le ngoi ngwai mai hian ankal ngwa mai ani an swal te sima pathian ne na swal thupa an choya lungai taka an omni tita ila afya ber ome yam kipur ni hi chuan Israel ram khu anung fei ani ber mai Arab sarkar tangrual chuan le hemini nge mai hian Israel chu bai thuta chutchiat vek mai chu an lo tum reng mai chu ni in chimthlang lama tang chuan Egypt sipai noi li singa zet le teng sang thumba ka thlona zaruk som kwa pasari lai mai chuan an ron bai ta thut maya hengot po hi indo pui pani nalaya el alamein huna German General Rommel sipai le Montgomery sipai rual bel khom ai po khan an tam dai ani khamitum khan German lamin teng zanga le England lamin sang kha zanga vel an mangani Egypt sipai rual chule sinai thaler panin an ron thok khumup mup maya Suez Canal ron kan sawa Israel ram chung po chu ron phing chil ship mai chu an tum het le ani hetiang hun hi ala thleng ngei don ti sha in Israel ra rel thiam berle farim rat na in Suez Canal kam tluan maya hian petrol pipe an phum tluan zui maya akha tokin Suez Canal chuan pipe mang vekin an la peng thlo maya mel malokal huna chung petrol te chu Suez ha chuan an phu chuak chur churanga an bom al pup mai dona meidhila achang mai dona ni hengba ka hian canal kam tluana chuan berle line anti Israel sipai kulrin el tiang mai chu an siam tluan chuak zui mai boka chunga chuan Israel sipai zaruk vel hian ral an veng ru khiau reng bokani Yom Kippur ni chuan jinglama chuan Egypt sipai rual chule ngalpui sashang mu ang mai hian an ron pang ozial tamup mup maya Israel ral veng zaruk vel lek tan lodan ngeina an omlo an petrol pump khol chu an han her nung ta hlur maya masi he an ral thuam ruk hi Egypt military intelligence ten an lo sheru kar mai hi alo ni a ama zan lama khan an lo tan chum veka an lo no ping vek mai chu ni in aman tlak talawani Israel sipai te chu man anita a Egypt sipai zaruk vel lekte Arab sipai ron thok thim nguk tan chuan shi khak thampo tling hek lo le an man fai thwai mai renga ai gupta sipai te chuan elsen tak hian Israel flag te chu an pot thlerin chilte an chak vela berlif line nge po chu an ron manta hei mai hi anilo rig room thila ti in mitla pascal khana hian Israel te chuan kul nget lutuk mai an nei boka chu po chu Egypt sipai te chuan an ron ton tlang ta pur maya Egypt sipai general sa zil sa chuan alar pha vet ngei mai Egypt radio le TV te chuan kan sipai huai sen te chuan Suez Canal an kan thatu a berlif line le mitla pas te po kan sipai ten an lata Israel sipai tam tak manan ni ti in an puang ul maya Egypt mi pui te po an phurin an hlim ngei mai general sa zil chu an faklu lui maya Israel General Moshe Dian ayen aro pui zok anti a Cairo khupui nula tlangwal te chu kothlera te tlan chhuakin Israel boral ro se anti a anhlim em maya masi Israel General te chuan tuma tolkir to lo tur ti chu an thuro lum aniveta thaler ni sen san hwaya chuan anin kap ta sia maya vaivut khu nen silai khu le bom khu te chuan van sang taka par a chuang lua maya heti laya sinai thaler chu cyclone thlipuin anwai ta imatui tur hian a khuding mup maya chunglama la Israel fighter wale Russia siam ai gup taral do thlone te chu ding changjok ngei ni tumin anin kwalin bom mit nei mangin anin kap tla al zoi boka silai bom le thlona tla thom te chu ari hum renga hei mai hi alani lo chimlema tang chuan Surya sipai noi ni don lai te chuan teng sang khazathum thlona za sari zet mangin tawra ho tur ang mai khian an ron nor thim khului lui mai boka Israel sipai ho tu lian te po anmang ang man ngei mai Defense Minister Moshe Dayan le a General Staff te chu anin mukhom rup maya tlema atom bom an mang teu ther ngei mai he in do comment tu chen khat phei chuan atom bom an phor man hial ni in an soi Arab ram tangruwa sarkar som pathum don lain an ron bai ani boka alu hai thak hle ta ve ang henghun lai hian Israel rama mishing noi somnga po anom tling lava Arab lamla vaibel che som chuang fe an ni si khovel sarkar tam tak chuan Israel ram chu noi bo ani tak to ngei don ani hi anti a mase indawa changani somni po aliam em lo October ni somni paruk alo her chwa meu chuan Surya sipai rual te chu an lo nor kir fe to a
Golan heitlama Surya sipai hlau thlabara tlan chia te chu Israel thlona te chuan an chu zui ngek ngeka Russia in athlon deuh thua apek anral thuam tam tak chu dimbak sak lo hian an ka chiat sak buai buaya motor le sipai manru phur tu lir theile teng tlan chia te chu thlona mangin an bom zui pop popa teng le lai pui tam tak chu an man sak boka Syria sipai rual chu nasataka chut chiat an lo ni to a an teng le sipai thuam phur motor rual te chu mun tin mun tanga an kang khuvung vung to boka Damaska khopui po kem somli lekin an neita Damaska khopui chu le Israel bomber rual chuan an bom zui ta hum mai ani chimlema tanga ron bei tu Egypt sipai rual te kha truang thumin an lo thoka noi ni lai chuan Suez Canal po an tum angin an lo kai kha ani a Israel sipai te chuan hnung tol an tum tabik I kho ta si lo chutia thale ramro ni sarum rut maya anin ka mup lai chuan General Ariel Sharon ho te chuan an sutlang ve ta roi maya an tlan ngal pura Suez Canal chu an kan thlave thungta ani hetia Suez an kan che hian Egypt sipai Third Army ho supply kong po an dang ping ta chia mai ani Israel Defense Ministry atangin General Ariel Sharon nena thupek alo thlengta Suez Canal chu kan thlama ula mathar la to ri su sipai kan heklu tuk ti in Mase General Sharon chuan chung thupek te chu bo cheluin kairo khopui an panding tangat ngat maya ai gupta sipai chak khailak na kongjong song la chu andang ping fek ta boxi Egypt sipai haute chule thaler ni sen sa nwaya chole tui ngein an thukun tangek nguk maya chutia Sharon hauten Egypt khopui kairo tengsrual nen an pan ta hum mai chu ama karluka Egypt mi puilom em te chu an thlaphang le te em maya Egypt sipai rual Third Army la chu Israel sipai te chuan andang char ta ring mai nen ril drama thi mai an lo mabak ta hemitrum hian alom Israel Defense Minister Moshe Dayan chuan General Israel talan hena ai gupta sipai ho chu thatmang vektura thu alo pek tak mai ni Mase General Israel tal hian za angai ta ani Egypt sarkar chuan an sipai dan char te hena chole tui pek phalna dilpui turin UNO chu an tra o ta chel chul mai ani an thi lai chu an dam lai khatia Israel ram zong zong are thua plai khan an en thlatupol Mossad an ti hotan chuan an beng chit ngun lai ber tur alo ni aniang chu khatia an ron bei tur te kha darkar minute nen lam an lo shifai vek thau mai masi chu tiaram pum mi mal le sarkar chevel re thup mai chu thok le khata han che chhuak ngal thut thei ni bik heklo soitak angin Israel sipai ral matong te chu antol ta hun maya Israel ram chunga hotel nei tu pol ho chuan sipai wak veltan athlona chu an pek thei thu an puang ngala nimal bas le kar te chuan sipai chuti reng athlona an phur thei thu an puang sup boka damdo in te chuan dam lo le kang deuh chu chhuat tirin sipai hliam tan khum an ti ruak zung boka Israel radio le TV program te chu an tinung ngal veka Israel le Arab indo achwa tak thu an puang chuma radio te chuan thumak sak tak intelligent lamtana thuruk sipai chuti kauna ni om tak an ti rile thut thin boka mi paral kap chok turin nula mel tak te chu sipai mun nai ber panin an tlan sunga damdo ina te chuan thisen petur anin tlar ngal pet put boka hetiang hian Israel ram thilek marphu det mek chu darkar somni pali chungin sakorpian tha thazalutuk ang mai hian anlo in peile ta ani masi soitak angin marlama tangin Surya sipai rual anlo thleng hum maya kho chaklama la Jordan Iraq Iran tang rual anlo thok thim khumup mu boka chimlama la Egypt sipai te chuan Suez Canal an ron kai zung boxi Egypt sipai te hian silai makdang lam tak kotlang ringot mai hi an ron akfer fur maya heng hi Russia ral thuam thar lamber tengle thlona ka na missiles ka chwana alo ni reng maya Israel tengle thlona te chuan an tuarna sangei mai America la chuan hetiang lamral thuam hi ala peve man silo khovel sarkar dang te chuan Israel ram chu aboral tak ngei don ani hi an lo ti mana Russia la chuan kalam tang Arab an tlomwal posing to boka tuntum chu hansoi save de ro se tini om tak hian UNO lama reng ka an ang du der boxi lo mase soitak angin Israel pilot tele tengpu te chu an huai sen maya Russia ral thuam thar missile bum dan te chu an zir thiam thoi mai
October ni somni pali sang khazakwa somsari pathuma te chuan Surya sipai te chu an nor kirin Golan tlanga te chuan an ching ship to maya Egypt sipai rual te la chu cholo tuilovin thaler ni saphuam maya chuan an lo dang charin an tengle motor om khau rual te chu muntin muntanga no panghwai ba kina in khwal telem na manrua a an peidar ang mai hian an kang khu koi zek zuk to maya sipai thi le hliam te chu boy som tu po om lovin an let koi nyai noi hloma thimai tur te chu an room chur chur to bok nen chile tu reng an lo om to lawa Egypt sipai how tu ten Swiss Canal kan an lo rel kher chu an in chhir ngei mai hetia Egypt sipai ril tram ho chan tur hian general nam man le a ho ten an ron bei chia maya masi Israel sipai te hi lungbang sut ang tal an lo ni ta hemitum hian Russia chuan an ral thuam thul khung thaber ber nen arab ram te hi a han thuam takna a atir lama han tol deu ma se Israel lambok chu ne tu an lo ni le ta zoka Russia ral thuam thaber ber te chu an man sakin asiam dan thlengin an lo thiam pha ta ani hetia ne tu tur zo ka ngai an lo tlom le ta hi Russia ram frai tu ten an lana em maya an sipai bupui ne na arab lam chu pui lo mai an tum ut maya an helicopter gun sip ral khat phei chu an che chuak man ni in an soi heng hi America in alo shiatin President Richard Nixon po in an long sipai ral le thlona pol hote chu in ral rin na mor tong ber number 1 om turin thupek alo chwa ve man hialani Indo pui cho ai chuan ti in heti lai America Secretary of State Henry Kissinger juda pachal bok chu Moscow a thlok lutin Mr Brezhnev chu awathlem dai theita ani ang tlema USA le USSR te chu thapui mangin anin khwai noi pha lo chawani e Palestine mi te hi tu tinge an ni historian chen khat chuan an tha tubul ber te chu Greek lam chuak nia zia kan oma tunlai hi chuan namtin chopol an ni to nge yang kumsang tam takaliama Muslim sa khwa anwana Muslim ram Arab ram tamzokin fapachain ancheya Israel ten an rabbet nia an shia chu vuipuin ral thuam le sumtam takin an vur ngeka sangkhazakwa somli paryata khan UNO chuan heram hi Israel tenen in phel tur an ra man lai khan pom ve mai se athani mai tur Arab lambok hian phal lovin juda te chu tha fai phiar mai kha an thei an ringa masi an thei ta silo tuna phei chuan West Bank Jordan lui chhaklam le Gaza Strip Egypt ne na ramri inri Mediterranean tuipui kam ti in ram pahni angin an om phale ngala chuta po an le in thurwal talo le ngala duam chu chan na an ti thin ve renga Israel ram nei zim ve tak hian indoni khwa a an ram lak te chu Bible tlo chanin pathian min pek ramalom ti in an chebol ngal zel si engkim mai hi aboi thak kholo zota ani ber mai Yom Kippur in daw masa sangkhazakwa somsari pali atangin kumsom nga don lai alo liam ta a October ni sari ani a sangkhazakwa somsari pathum kuma arab tangrual ten an bei cham chia tokle ani a masitun October a hian Yom Kippur an manglo sangni somni pathum Yom Kippur hi thamasa September ni somni pali le ni somni panga khan an mangto ani mel Yom Kippur sangni somni pali hi Friday October ni som pakhat Saturday le October ni som pani juda te kum chhar dana Nishrei 10 5785 an manganga Yom Kippur 2025 chu nilai October ni khatle Thursday October ni juda te kum chhar dana 10 Nishrei 5786 an mangdon ani mel shechiang zo kanum chuan comment lama han soi ula October ni sari sangni somni pathum inrin ni jing lamda rukle chan ve velani a juda te chuan thil du om lo thleng tur shrelok mia lovin an lamutui hle ta ve ang khwa alo waranga fawang ni lo chuak tur chu tuk dang ang bokin hlim taka lom ring takin na an thokle don ani a Gaza Strip atang chuan rocket an ron thlok eng ta zoi maya Tel Aviv khopui che vel le Rehovot Masquerade Batia Askelon Netivot le khopui le a che vela te chuan an tlapuak ta pop maya kholaya kar le in te chu an alngal hlua minute somthum chung lekin rocket sanga don lai an thlok lut te renga an thomri wa vel po arab thak tham nge mai heti rwal hian hama sipai sang khat zetin ramri hung na thir len zai chha in an lu chil ngal boka Israel ram reveng tu te chu an sutlang ngal roi mai sipai motor le teng khialan mana civil mi an mu apiang an kap thlungal mia boka
Israel chuan adong da man atel chu ani ta der mai an Iron Dome tamjok chu anin ral ring man bik der lo Israel civilian te chu le an boy noi maya tuna hian Israel sipai civilian le police zaruk an thito a sangni somni pariat hliam an omto ni in Israel Health Ministry chuan apuang ani Israel te angkhu chu hanche swal deuh dar ma se defense a kheri chuan an tran rangang maya Prime Minister poisak nei tampik lo tak Benjamin Netanyahu po athu soi han thlirin athin rim thlungang aniang ameng rum ngang mai Hamas ho hian aman antel ngei don ti in Hamas laka indo apuang ngalani Israel thlona rwal te chu an wing chuak ve ngal zoya an beile tang kher mai Gaza khopui in chongsang tak kara chuan anin kholut puata an bom al ngal huma Palestine lamtan mangchia athleng ve ngal ani ber mai asing tel tak meu ral tlan an ngalani leilama Israel sipai rwal te po arbom ta in an khumwang mai bik lo motor om khole tengka te zuang lut ngalin engine an her nung ngal vuta ramri a Hamas sipai tenen an in khwai noi ngal mia tuna hian mun sari vela ti takzitin an la in kap ta mekani e Gaza Health Ministry puandanin Hamas sipai le civil zathum som pathum thi an omni in an puanga Israel lam chuan Hamas sipai zali an kaplum to in an soive thung tuntrum Israel chiat na hian twal chung politics sa ngong anei donem shiat anilo na a Mossad chief David Barney hi chuan a ming chiat pha vengu tangle soitak angin Hamas ho hian Gaza Strip a sarkar an neve a Ismail Hania Mohammed Deif Abu Obaida Hassan Nasrallah te hi an shwai tu le sipai ho tu tun boina a bultum tu te anni Israel lam hi kanshiat photo angin juda paro rawa po adu rumpo le poisak nei lo zet Benjamin Netanyahu chu Prime Minister animeka President Isaac Herzog Defense Minister Yoav Gallant Chief of General Staff Herzi Halevi le Kobi Saptai